حضرتك 72. السنه الجايه بقى هنجي لك ان شاء الله ونجي. ربنا يديك طول العمر. ربنا يا رب. ناس امراء الله يصلح حالهم. الله يخليك يا حاج. ربنا يفتح حالهم يا رب. الله يصلح حالهم يا رب. ربنا يفتح عليك. فتحنا بوش الجميل النهارده. والله انت اللي جميل والله. الله يصلح حالك. فيك شر المرض. عارف انت بقى لو كنت خريج ثانويه عامه ياه صلى على النبي صلى على النبي. يلا نصيبك بقى. بنزله وبارك. بنزله. عايزه جامده 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 قوي. جامده قوي عشان رايحه مشوار. لا الراجل ده على فكره بص حديد. ما تقلقش يعني مش بايظه. كان راح ليتهم والله. نفتح عليك. نفتح عليك يا رب. الله يخليك يا حاج. نفتح عليك يا رب. تفتح لنا ان شاء الله. نفتح عليك.